Danas pravim savršen kremasti potaž od bundeve. Čorba od bundeve s pravom se smatra jednim od najzdravijih, a ujedno i najjeftinijih obroka na kašiku. Osim što greje telo, ona je prava vitaminska bomba koja hrani svaku ćeliju. A priprema je toliko jednostavna da će vam uspeti iz prve. Za ovaj recept koristim 500 g bundeve, jednu veću šargarepu, jedan praziluk, 2 krompira, oko 70 g celera, 2 kašike pavlake, so i začini po ukusu uz litar i po vode. U šerpu ubacujem bundevu, krompir, šargarepu, celer i na kraju praziluk. Sve prelivam vodom, poklapam i čim proključa kuvam tačno pola sata. Miris koji se širi mojom kuhinjom je neverovatan. Za mene je to pravi miris zdravlja i mira. Obožavam ovaj trenutak jer znam da mom telu pružam samo najbolje iz prirode. Nakon pola sata povrće vadim iz vode. Sada sledi moj omiljeni deo za savršenu teksturu. Dok dodajem povrće u secka, želim da podelim sa vama zašto biram baš ove namirnice. Prvo ubacujem praziluk. On mi daje onu finu, blagu bazu i specifičnu slatkastu notu koja povezuje sve ostale ukuse. Biram ga jer je on moj saveznik za prirodno čišćenje organizma i sjajan je za varenje. Zatim dodajem celer koji smatram pravim čuvarem imuniteta. Obožavam ga jer celom jelu daje onu prepoznatljivu, osvežavajuću aromu koja budi sva čula. Pored toga što je prepun vlakana, on je tu da dodatno ubrza metabolizam i unese energiju koju ćete odmah osjetiti. Sada je na redu šargarepa. Zbog nje moj potaž dobija predivnu, vedru, narandžastu boju koja popravi raspoloženje čim je vidite. Meni ona obezbeđuje neophodan beta-karoten koji je važan za zdravu kožu i dobar vid, pa je nikada ne preskačem. Dodajem i krompir. On je tu da mi pruži onu savršenu prirodnu gustinu bez dodavanja brašna ili teških zapraški. Daje mi stabilnu energiju koja me drži sitom satima, ali bez onog osjećaja težine u stomaku. I na kraju stiže moja glavna zvezda, bundeva. Nju biram jer je prava riznica zdravlja, a pritom je neverovatno niskokalorična. Prepuna je antioksidansima koji štite naše telo, a njena tekstura je toliko kremasta da čini ovu čorbu neverovatno pitkom i hranljivom, baš onako kako naše telo zaslužuje. Miksam sve dok ne dobijem potpuno glatku, kremastu teksturu. Sada ovu bogatu smesu vraćam u šerpu i prelivam vodom u kojoj se povrće kuvalo. Važno je da ne bacate tu vodu, jer su u njoj ostali svi oni dragoceni minerali koji su se oslobodili tokom kuvanja. Volim ovaj trenutak spajanja, jer se tada vidi koliko je zapravo malo potrebno da od osnovnih pristupačnih namirnica dobijemo obrok koji nežno čisti naše telo. Ovo je hrana puna vitamina koji su nam neophodni za snažan imunitet i dobro zdravlje. Dodajem so, biber i beli luk u prahu. Za kraj dodajem 2 kašike pavlake. Pustam da baci još jedan ključ i moj potaž je spreman. Svaki put kada pojedem ovu čorbu, osjećam se lagano i preporođeno. Uživajte sa mnom u ovom zdravom obroku. Prijatno!